Pag-ispikuan. Drama pa kay tampukan kadag iti pakasaritaan iti biyag. Ano da duma? Kasla nalagan laeng. Ngam iti masaknan, makapakubo nga inabaklayan. Pag-ispikuan. Drama amang ipaayray aw ken mangibati iti paganinawan. Napartuat para iti Jonah Rebutazo YouTube channel. Pag-ispikuan. Naimbag manan nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo iti messenger nga impatulod ti maysa a kabsat at taga La Union. Maysa amang tartarabay iti YouTube channel tayo. Awan sa bali no di ni George. Agayan ayat da kini Nancy. Ngem saan da nga ammo adagiti naganak da ket agin inaremet gayam. Asino ka ditirumbeng nga agtuloy? Dagiti naganak? Wenno dagiti anak? Bueno papagayam, intay warwaren dagiti paspasamak iti pakasaritaan ni George. Dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Awan, di ka agdanag. Ne? Waan ko na. Adda ni na nang ijay sirok ti mangga. Man, Asino nga iti kasarsarita na iti cellphone. nurayan na. Nakaragragsak may. Si kakit dimod. Awan, okay. Awan parikot. Sure na sure. Unay ni nanang. Kasla bakit nga gampang. Oh, sige, babes. Babes? Yes, babes. One, love you. Chop, chop. Mwah, mwah. Naa, agampangan ni nanang. Ne, sa dino ti papanam, George, anak. Nakapulas ka, Mark. Ay katagkita kami tinobyak ananang. Kat, da kayo ngay. Anyan ta kawusyo. Kasla kawus ti balasang. Kat, di mo pa'y kaya napintasak nga inam. Papanan nyo aya. Agsarak kami ti kayim ko. Sige, umuna ako na rumwarwan. Ilak mo ti ridaw, Malaamon ti susem, Tay nalak ti susek. Ang mga noo mo na kanto na sumangpaw. Sige, nanang. Nagmayat yung tugtugaw dito yung tuktok to yung bato, Nancy. Nagmayat yung angin dito. Nang Rona, ta si ka-boyfriend ko ti kadua. May mayaten dito iti umayanta. Tawan ti makasinga kadata. Ha? Apay? Kumita ka iti daya banda. Kita hamdag iti magmag na iti igid ti baybay. Ha? Di kagpadlaw. Ni tatang dayjay Kat ni nanang mat ti kadwa na. Kampay ini, saan ta nakita ida? Anyan tilangada. Tumalikod tan. Amangan no tumangad na dito ayanta atuktok ti bato. Inton makabatog na kadata. Kat mailasin data. O sige, tumalikod tan. Ay, saan ta pa'y idaatal-talyawan? Urayan ta makadayuda. Ay na. Kasla jackpot yun da ito'y, George. Adada dito'y? Kat agkip-kibin da? Anya ti kayat asawan da ito'y? Dagi jay dan. Nagsardang dan.
Medyo adayo da basitan. Saan datamat siguro ang mailasin? Wan, Ha? George! Anya ti ar-aramidan da! Oh my gosh! Aglip-lips to lips da? Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh, George! Ay, Oh my gosh! kita mo. Nagpaot ti pa naglips to lips da. Hey, George! Yaks! Anya ayaks. Bakit ka nakaitan? Ngan ang lips to lips na pailaan? Kahit, anya nga rod ngay. Kasta talaga Kita ang lips to lips na pailaan. Uy, nagpaot na lips to lips daytan. Bakit kan lakay dan? Payman tapok kawak ida. Ay, sana. Bay amlaang ida ha. Masurunak nga rod amang kitkita. Bay amlaang ida. Kasaritak to ni tatang ijay balay. Nanang, apaya bakit kayon? Ngamday tapay lagpapapintas ti aramidan yaw. Nay, apay, George, dakas, gapota bakit akon, awanan karbang nga agpapintas. Pudno ka di nga da relasyon nyo kini Tata Ignas. Ha? Nakamwamiti da ita. Nakita ka mismo, nanang. Nakita kayo adwa nga gininagak ijayigit ti baybay. Anya, kaano? Di ka agdamagan. Basta nakita, taaddaak ijay, idi agli lips to lips kayo kini Tata Ignas. Kat, agayan ayat kami around. Di kay ka di mabain, amapan makiin-inagak ijay igid ti baybay, nanang. Anya ko mati kabain may. Apay, awan aya karbangan mi nga ag lips to lips. Wan ngam ijay nga rod matigid ti baybay. Ado ti makakit-kita kada kayo ijay. Ay awan tattao ijay idinapan kamay. Aduda, nanang, ag-alak da pa'y nga rod. Kanuray man. Anya kumangay, ay awan bibiyang may. Tinapatag, daragsak kamay. Nanang. Aguray ka. Apay nga adda ka ijay igit ti baybay iti day di agundaway. Apay, anya ti kuko ang ijay. Adda ka di kadate mo ijay. Adda. Ay awan bibiyang kaon. Hoy George, sanak apakibiyangan iti panakidate ko kani Ignas, ha? Gaputa di ka pakibiyangan no adaman girlfriend mo. Tatang, adda ka di relasyon nyo kaninanayin siyang? Kituway, girlfriend ko ni Insyang. Girlfriend? Ha? Laklakayan? Na. Apay nansay. Awan lakadit karbo nga kon nga agayat. Nga uray lakaya kaon. Nabayagan na pimusay day di inam. Inam atawu na yung tinapalabas. Laklakayan kayon? Nga makirelasyon kayo pailaang? Anya ko ma? Kan napintas mo't ni Insyang. Agbagay kaming tupay. Anya? Katuway, napintas pa'y laing ni Insyang. Nga uray bakitan. Agbagay kami. Ay saan ang mabalin tatang? Isardang yon day takalukan nyo. Nakababain kayo! Wan, Chores. Kastati ko na ni tatang idi kinasarita. Ada ka numat karbangan na ang ragsak. Pudno matimbaga ni tatang mo nansay. At damat karbangan dang agragsak. Wan ang lakay kan bakit dan. Apay, di ka katimabain? Ay. Nay, adda kamot gayam, George Barauk. Apay nga imay ka dito'y paraangan, may. Wanaw, adda ka di imbili ni nanang mo nga umay mo ibaga. Ay, awan tatang. Awan imbilin ni nanang na. Nay, apay nga agungat kanan say. Ha? Tatay Ignas, awan ti imbili ni nanang ko.
Di magasak lang dito itay lumabasak. Ta nakitak ni Nancy dito paraangan yaw. Iso akin na sarita. Aguray ka lang George. Mabit lang. Ta mga lakman iti merinda. Tagsango taman nga agmerinda. Ay ket, huwan na tata. Ay, saan yan, tatang? Ang gawitan ni George. Napsog pa ila ka, no? Apay ka diya masursurun ka. Nancy. Kasla kabsat mo ni George. Ta asawa to ni nanang na. Anya? Uncle George, nakitak niya pong insyang. Mga dayti ice cream. Kadwa na niya pong ignas. Sa dino ti nakakitaam kadakwada ka anakan? Ija store ni Nana Viring, Uncle. Ket, di mawat ka kuma, iti gatang mo iti kanamat nga ice cream. Saanan, Uncle? Naglamangak ngamin. Siyak ti mabain. Ha? Sika ti mabain? Wan, Uncle. Ngamin, agsinsinubo da iti ice cream. Katawaan idadag iti tattao ijay. O ida kano. Habak dapay kano ti teenager. Anya? George. Umay ko kumasarong karan ni nanang Mau. Adda ka day. Itad mo mandag ito'y sabong tirusal? Ha? Nagadumot nga agpay so dagita asabong ti Rosal, Tata Ignas. Tay mula ka di ti asawa yu daytay, jay likodan ti balayaw. Wayne, ngam di mo da kamata na mula day di asawa? Si Kamay? Ha? Mala, ingkay baga kininanang Mau nga daak. Wen, Tata. Pinanawak dananang kan tatang mo, iji balay. Binantayam ko maidaan. Apay lang. Agsubli ka, tabantayam ida. Apay abantayak ida. Apay. Agamak ka nga at mapasamak ka dakwada. Kasanon no agsikog ni nanang mo. Ha? Anya? Mabalin ka dimot. Kat bakutan. Ay, agsubli ka iji balayo. Taing kabantayan ida. Ay, saanin. Nuag sikog ni nanang, di ba yaam? Nasayat mo ta? Tapno adading ta. Di ka man agangaw iti kasta, George. Angam, kasano nga tangag pa'y sudaytan, Nancy? Adda relasyon da nanang ko, kan tatang mo. Saan ta nga itulog? Nakababain. Angam karbangan damot ti agragsak, akas ka data. Data ti rumbang nga agtuloy. Saan nga isuda? Iso anas kan nga isardang daday ta nakalukwan da. Total, bakit kan lakaydan? Nancy, Saan na mabalin, George? Data tinaskan nga agtuloy. Saan nga isuda? Uncle George, nakitak da pong ignas ka na pong insyang. nakakitaam kadakwada ka anakan? Agkibkibin da mapan ijay pagurayan iti jeep. Ha? Papananda ka no, boy? Mapanda ka no makitsinda. Takasangay ka no ni Apong Ignas. Ha? Mapanda ka no gumatang iti iluto da. Tagkasangay ni Apong Ignas inton bigat. Kasta? Angam sobrada mat. Amom ka di uncle. Naka-holding hands da lang arudan. Agin inagak da pay lang ijay dalan. Anya? Kasla baro kan balasang da. Di dala mo nakababain da iti kas di aramidan da. Kat, anya timbaga makadakwada? Dinilaw ko ida Ngam nagkatawa dalaang. Uncle, bagbagan nyo man ni Apong Insyang. Ilugar damot ati pa naging nagakda. Ta nakababain. Saan lang nga isuda ti nakababain? Karaman tayo.
Oh, atoy, darling. Subuan ka iti cake. Sige, nga ka. Guys, ano ngayon, no? Naiyubas da itakik ang ginatang ko para ken ka, darling. Well, darling. Mas talaga. Darling. Kawan lang ka ditikis dita. Siyempre, ada. Ay na. Nagmayatin, darling, insyang. May saman pa'y akis. Ay, kasta ka, day. Nagsaya at talaga. Agkang kamamay. Ay! I love you, Ignas. I love you to, insyang. Ay na, nagalasan tilang lang adananang mo kan tatang ko. Mangibabainda. Ay na, Guys, yung Ay, paimantay nakida pagsasawan. Agin nagagdakit din. Nga oray ado dagiti mangkit kita kadakwada. Ay. Bay am idan. Nang runa kat kasangay ni tatang mo. Ken ado dagiti makangag. Kababain. Katay tararamidan da. Saan ka di anak kababain? Ay na, nagalasan na puya. Sana ba ali Tagin inagakdalaan. Nakababain nga ro, George. Siyak di mababain. Apay, di ka mabain? nasaya at Mike. Tasan kayo api manaw kalpasan da ito'y a selebrasyon ti kasangay kaw. Da kayaw, George, Nansay. Kayat da kayo ang makasarita. Adda ngamin nangidanon kada kami, nga agayan ayat kayo gayam. When nanain siyang. Agayan ayat kami kininansay. Apay adi mo imbagbaga kanyak, akaayan ayat mo gayam ni Nancy? George! Kat si kamat, Nansay. Apay adi mo yung bagbaga kanyak a boyfriend mo matgayam ni George. Di kay mo't nagdamdamag. Ken kam amumilaang mat itinabiit nga dagayam relasyon yo. Ay na, tatang. Lakay kan bakit kayon? Ngam adda pay laganas yung agin innagag. Ay, mangibabain kayo. Tibaban ka dita makitam. Ay, Ignas, darling. Di ka agsao iti kasta. Kasanumat nga men, darling. Nagalas di pa nagsasao da ito'y anak ko. Waswasan yun ti amin kata kayo. Tatang, nanayin siyang. Da kami kan ni George ti rumbang agtuloy. Anya! Ay, da kayo timang waswas iti ayan ayat yaw. Tada kami kiniinsang, bakit kan lakay kami? Isu nga ipaayo lakuman apabur dayta kada kami. Anya? Ay, isa na mabalin. Da kami kan ni George ti rumbang agtuloy. Di kan makipinapilit, Nansay. Ngalahuston, Ignas. Lakay kan bakit kamin. Kat baybay anda kami lakuman gagragsak. Tada kayo, ubing kayo pay. Makasarak kayo pay iti sabaling nga ayat, apara kada kayo. Ang nanang. Ay, sana mabalin. Agkalay sa kamin ka ni George, nana. Agkalay sa kamin iti mabiit. Uray da kami kaninsang. At kalay sa kami mag. Kat awan ti makalapad kada kami. Nga uray asino pa iti agdep-dep pa. At damot karbangan dananang ko. Ken tatang mo nga agragsak, Nancy. Kasano nga ruhod? Datan tagwin na swas? Kat isodan ti mangituloy iti relasyon da? Nancy. Ay ayaten nakadiwa no saan? Ay ayatan ka. Ngam pampanunutak nga rod dananang ko kan tatang mo. Kaasi damat. Kat, anya nga ro ti aramidan ta? Agtaraytan? Sige. Kastalangan ti aramidan ta. Agtaraytan, Nancy. O sige, inton rabi agtaraytan.
ti pangadam ko, George. Mapantalangan iti bagyo. Iti ayan ti kasinsin ko. Sige ah, Makambon datatang kananang mo iti biyagda. uwanin ah. Mangkita tantulangan iti mabalinta pagtrabahuan iti bagyo. Uwan ah, kasta ti aramidan ta. Hello? George, nagtaray kayo kano ni Nancy. Kunatay ka anak ka man nakakita kata kayo. Agsubli kayon, anak. Nanang. Agsubli kayon. Diyak ka ba ulan na mayadayo ka kanyak, anak? Amumat apulos, adi ka na yad adayo kanyak, sipud ubing ka. Nanang. Di kagdanag, i-break ko ni Ignas. Sige anak, i-break ko ni Ignas. Tada kayon ka ni Nancy ti agtuloy. Basta di ka lakit di pumanaw. Nanang. Nagparatak na iti van ang nagluganan ta. Iso ang madamdamalaay. At data yun ijay launyaw. Sigurado ka kadi iti dahi ti apangadang mo, George? Nga agsuplitan iti laon yun? Wenan say. O sige, sikat ti makam mo. No at data ni Jay. Kitawag ti panagkalaysata. Pagsasaritaan tayo ti kalaysata. O sige. Yawanan, anak ko. Agwin naswas kamin kan ni Ignas. Hay, anya nga rod ngay. Mas napatpatag kayaw, ngamda kami. Anak mi ida. Di mi kayat nga umadayo kayaw. Iso sige, da kayo lang ang katuluyan. Ngamin, ipatpatag ka, Nancy, anak ko. Ipatpatag ka mo, George, anak ko. Tata Ignas. Tatang. Huway nanak, tamadimot akitaan. Nga agasawa kami anak-anak yaw. Kat agasawa kayo met nga anak may. Naalas nga mi nakitaan. Ala, agbispren kami laangan ka ni Ignas, George. Agpatinggala ditan ti relasyon may. Agbispren nga agabalayan. Wine. Ket jay lips to lips ta iday. Kasla lips to lips and ate ag best friend. Mala, agkalay sa kayo nga ruday ni ti kabiita na panawain. Happy ending ti ayan-ayat da Nancy ken George. Papagayam. Gaputa nagpabusoy ti ama ni Nancy. Kastameten ti ina ni George iti relasyon da. Pagispikuan da ito'y kadatayo. At ipamatag tinaganak ket awan kaasping na. Ala papagayam, ditan tinagpatinggaan ti may samanen aparang, dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Inyornos para iti script ni June Rebutazo. Musika, pinartuat ni Benji Rabi. Daytoy a drama kat na isang rat para iti Jonah Rebutazo YouTube channel. Agyaman kami iting kay panagdengeg, padaanan dagiti sumarunupay aparang.
Naimbag manen nga oras yu amin papagayam. Iti daytoy agundaway, pakasaritaan manipod iti may sa apagayam amang tartarabay iti YouTube channel tayo, Aninita at Pangasinan, ti intay ikanbiag. Impatulod na ti pakasaritaan na iti messenger tayo. Ti saludsud na, dakas kadikano, asika ababa iti mangidarirag iti ayat mo iti may sa aparo. Intay warwaren dagiti paspasamak iti pakasaritaan ni Ninita. Dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Nidita, apa di may sabagan natag? Ingka ka di ilakaw? Saan, nanang? Pangipanam nga rod. Ipan ko man iti balay da tatamagno. Imbagla apang ramanan da iti mula yung anatang. Apay, friend mo aya ida, ta ikam ida iti natang. Jakto pa ikan ni Mari Ines, ta isupay nga ilakok. Ay nananang, di kay kadi agim imo, tapno saan kayo matamaimutan. Apay nga min aya nga ikam ida iti natang. Kat saan tayo mat ida ka aruba? Ta di tamat balasiw ti ayanda. Sakit, ijay pay ungto. Basta inak ikan ida iti natang awan mat dakas na. Ita, tapno saan kayo ang malugi? O di sige, bayadak laangan. Natang para kada kayo tatamagno. Mula da tatang kananang ko. Pangramanan nyo mat Nika, dakala pagyamanan mi tay supay adi mi gatangain. Wan atata, pangramanan nyo. Naimbag man, tanalagip na kami nga ikan itinatang balasang kaw. Wan akakaaruba tayo nga rod tata. Imbag man tay bilang na kami akaaruba. Idinto ta nagadayo matibalayaw. Wan tata. Nigayam kardaw. Ayan na, tata. Aday di likodan ti balay. Kasarsarita na dagiti taraken na amanaw. Anya? O, sige tata. Inak man kitaan ni Cardo. Hello, Cardo. Ha? Nagadumot gayam ti pupok mo amano. Wen? Mabalin mo latagayam ti mang parti iti manok no kayat mo, anya. Ha? Wen? Ay, Cardo. Kumusta amat nga iti trabaho? Mayat. May isa ka amang opisina. Isa siguro. Gagayim mo amin dagiti office mate mo, anya. Wen? Awan, mayati kasta. Ti ado ti gagayim na. Cardo? Aday niyo ko anatang. Sapay ko mata magustuhan. Mula dananang kantatang ko. Agyaman ak. Cardo. Ikwa. O sige. Agpakada akon winggayam. Mabalin ka di arumwarta inton bigat. Domingo inton bigat. Isungawan serak mo. O anya, rumwarta Intaman kit di agaliwaksay. Saanan? Apay ngay. Ada ka di pa panam nga importante? Wen? Adda pa panak. O sige. Rumwartan to laangan inton maminsan. Apay di anak yung tatamagno. Manmanuti sa una. Saan ka di ama nagsao? Ay na balasang kaw. Manmanungag sao. No di kag damag. Talaga asaan nga agsao. Tata. Ada ka din kaayan-ayat na? Kasano amaaddan iti kaayan-ayat no managbabain might.
Ay, kastagayam tata. Naimbag nga rod ata naawat iti opisina a pagpapaayan na ita. Huwin nga raw, ang amuray di opisina da. Saan ka nung agsasaaw? Manmano ka nung agsaaw? Sana bali tata. Agbalbaliw ni Cardo. Ha? Anya ti aramidam kan kwa na? Makigayo makun ko na tata. Aday ta. Nakaluto akon iti sidaan. Nagsapa ka na nagluto ni Nita. Ewan Inak man padiguan ti karuba tayo ani Cardo. Kat nagadayo ti balayda. Karuba katikas jayan. Kabaranggayan ko nam. Ay na, isong lang nga isong. Ala, mabitla ang nanang. Tamangilasin ang iti ipadigok kan ni Cardo. Inton rabi Ramanam day ta impadigok a pinakbet, Cardo. Dakkel ang malukong tinangik ka. Tapno mapnet kayo nga agsida ka ni tatang mo. Ha? Agyamanak Ay, Cardo? Ada ka di pa panaminton bigat a Domingo? Rumwarta ko ma. Saanen? Cardo? Ada ka din kaayan-ayat mo? Awan? Mabalin ka din nga gistorya ka, maipapan iti bagim? Ha? No anya ti paboritom a kolor? Makmakan, bado, kanda dumapay. Awan? Ay, unay kan aya. Manmano ti saom. Ang sao kamot agistorya ka. Awan mat istoryaak? Agistorya ka, maipapan iti trabaho. Awan? O sige, agawid akon. Ingkasi daanan day ta impadigokan ka. Sige, agsubli akto manin iton maminsan. Good night, Cardo. Naimbag nga agsapam, kabsat Belen. Agpapainit kamat dito'y paraangan yaw. Ay, won, kabsat magnaw. Naimbagmat nga agsapakan ka. Nakadagas ka man. Nakita ka nga raw nga agtugtugaw dito'y paraangan yaw itay lumabasak. Iso nga umayak man makiis-istorya. Nakasta ka day. Tata Magnaw, good morning! Ay, good morning mate, Ninita. O sige tainak mangisagana iti kape. Mabitlang Nagsingpot ti anak mo, kabsat Bilen. Ngamin, uray nagaddayo ti balay may. Ngam umay na kami latapadigwan iti sidain. Wan nga raud. Mas daawak kan ni Ninita. Aguston sa kinikardaw. Anya? Hangam, kasano kumangay. Katuk mamet ni Kardaw. Irik lang arudan ti masinag. Di na pa'y latok-tokaan. Anya? Ay na, sapay lang kumata magustuhan ni Cardo da ito iregalo kan kuana. Ore aggasto sa kiti dakkel. Basta da kami ti agkatuluyan. Hindi Ninita. Oh, apay, boy, kaanakan. Makaramramanak iti halo-halo. Halo-halo? Nagbarang amin. O sige, ilibre ka iti halo-halo Basta, ingka ito, dahil iti regalo ka ni Uncle mo Kardeng. Regalo? Anya ngay dayta, auntie. Ikwa. Sapatos, kaanakan. Diyan nginginaan sapatos. Aya? Sana all. Di kagdanag.
Igatangan kan tumot iti sapatos mo. Boy, kaanak ka. Regalo, para kang ka, Uncle Cardo. Sino tinangtay? Naggapo ka ni Ante Ninita. Apay kano day ta regalo, boy? Na in love ngamin kang ka, Uncle. Anya? Ay, jakam mo kan kaninita. Agasam day ta. Ikampay iti regalo ni Cardo. Kut, awan mo dagos na, nanang. Regalo laang mat. Kursunadam gayam ni Cardo. Isumot lagayam nga agpapapansin ka kuana. Ngam di na kan samot mapansin. Ay na, managbabain ngamin ni Cardo. Manmanungag sa una nang. Anan mo ti kasta lalaki ngay. Basta, agayata kan kuana. Ngamaday, tasikan a mismo a babae ti mangipakpakita iti motibaw. Sana bali agpatinggala dita. Awan dakas a motibo. Ipadlaw ko laang matkan kuana nga ayayata. Ay, sana mabalin ti kasta Sikakit din a babae ti agpadlaw nga agayat ka iti lalaki. Madi akitaan anak, nagalas! Impadas ko kat umanay kanyak. Sa gayam ti umanayan ti sapatos ngayon regalom kini Cardo ni Nita. Oh, kita ma. Oh. Bagay ti sakak, oh. Aywan, wan ngagpaiso tata. Inted kanyak ni Cardo, tadakkel kano ken kuana. Ay, kastagayam. Ay, ada ni Cardo jarwar. Agpakpakan iti manok na di talikudan. Ay, sige tata. Tamapanak ijayan na. Agyaman nak iti daytoy a sapatos Wan tata. Para kumakan ni Cardo day ta. Ngam, di mat gayam o manay iti saka na. Iso sige Kukwamon tata. Uy, nagadoa talaga ti manok mo Cardo. Wan? Cardo, dakkel gayan di sapatos nga inregalo kan ka. Wan nga rod? O sige irigaluan ka manon. Cardo, ang mga numabalin ta ti rumor ita. Intaman kid agaliwaksay. Sige. Sige? Ay, alaman nga rod. Mala, ingka grubuhat. Dagasan ka inton madamdama. Sige. Dito itapay park, Cardo. Agtugaw tapay dito, ita agsarita ta. Sige, agtugaw ta. Agsarsarita tapay dito. Taadda kayat ko nga ibaga. Cardo, kayat ko nga ibagakan ka. Nga, agayatakan ka. Katsapay kumatay ka nakitikundaway amang ipanagnag. Iti panagayat ko kin ka. Ada ka din ang namakan ka, Cardo? Agayat ako ngay kin ka. Katno kayat mo? Agkalay satan adagos.
Wen ninita, kasta tinangag ko a pagsasaritaan dagiti kakaruba. Asika ka now, tinangaram kanila kay mo. Anya? No asino ka tinagapuan day ta adamag Ay na, saan kayo apaapiktaran iti day ta, nanang? May anyulat ta, tinapadag, naragsak kami kan ni Cardo. Masurunak nga road. Awan anyaman na kanya. Nga oray pagsasaritaan dak dagiti kakaaruba. Anya ko ma? Si kantumot nga main. Nagkuna nga min asika tinangaram kan ni Cardo. Anya nga ita? Pagsasaritaan dakan dagiti kakaaruba. Nalabait ani bakit lita tinangiwaras iti kasta chismes ni Nita. Ngamen, iti naminsan na napanak gimatang iti kape di istorna. Nagdamag may papan kinikar daw. Tapay kano ama nagbabain, ngam nakaasawa mait. Ha? Ket nasaukan kwa na ana asidag ka idi kinikar daw. Angam nay, kastamit din tinagwaras adamag. Awan matimbagak asika tinangaram iti anak kaw. Ha? Ay, ang ala. Sana balin tatang. Sa bagay, awan na sakit abakrang ko. Nga oray kasta ti sasawon dagiti tao iti likoda. Kumusta? Ti addan asawa na ni Nita? Naimbag man ta nagbaliki ka ng pasungbat kan di Cardaw. Ha? Oy, Lita, bakit? Napayakastamot ng tisasawag. Tismusa ka talaga. Ay, anya tigatang basang. Gumatangak iti sabon ang paglaba, Tata Sabas. Ay, wan, ikan ka, mabitlaeng. Ay, amom, ninitaan niya. Kuna, dagiti kakaruba, nga awan ka no babain mo. Tas sika tinangaram iti nagbalin nga asawam. Anya? Nakababain ka no ti kasta. Ay, sumardeng kan, Lita. Tasikamot lang tinagapuan day ta chismes. Saan nabalin, Tata Sabas? Agyaman na ka, ta, nasaya ti ugalim. Saan akas di ta asawa mabakbaketanon? Dandani dumaga ngam chismo sa pailang. Ay, nay, nagbastos ka ni Nita. Ay, pudno nga minti bagana. Dandani ka lang aruden dumaga. Ngam chismo sa kapailaeng. Na, Saan na kanto nga awaten ti Diyaw si Jay pagarian na. Nukasta ka laeng, Lita. Isungag balbaliw kan. Auntie, papanam? Ija tsindaan, nineng. Inak makitsinda. Agdama kaklang, auntie. Ngamin, crush ko ni Boy. Mabalin ka di asyak ti agaram ken ko, ana? Anya? Inaram mo nila kay mo, saan ka di? No kasta? Mabalin mat nga ro da asyak ti agaram ken ni Boy. Anya? Diyak kayatan ti rumwar dito'y balay, nanang. Mabain akon. Ultimo bing, ibaga na nga inaram ko nila kay ko. Nanang, dakas ka diti naramid ko. Ay, si kantumot nga main. Di mo inuray ng armon na ka ni Cardo. Si gamat nga men tinangaram ka nila kay Baw. Dakas ka di, nanang. No para kanya, saan na dakas? Ngam ka daw yan nga men, ati lalaki ti agaram iti babae. Saan kat ati babae ti agaram iti lalaki? Nanang, malhanak ko. Basta ipakita yo kanila kay mau anaragsak kayaw. Taday tati importante. Cardo, lakay. Kayat ko timangga. Aginawak samot ton. Aginaw kan bakit?
Ayos. Igatangan na kun iti mangga Takayat ko timangan. Wan bakat. Sige. Lakay. Aginaw akon. Anyangay ti makunam. Anya kumangay ti makunak. Uy, awandak, dagiti kakaruba. Asyak ka no tinangaram kan ka. Ngam, padnumat kit di Takasanumat ngamin. Di kamot mauray nga agaram ita kanya. Tama nagbabain kamot apirme. Bakit? Kan mariknak, nga gayat ka kanyak iday. Iso nagturud akon anangaram kan ka. Wan, bayamon ti sasawan dagiti tattao. Ngam, talaga mababain akon kadagiti tattao lakay. Tinasken ita, ket naragsak ta nga agasawa. Dayta ti kang runaan, bakit? Impas ngay kung arod ti umuna abunga mi kini Cardo, ket naragsak kami. Nga maging gaita, at dalatamang mangag ko asao dagiti kakaaruba. Ako nada, analabit asyak kano ti imuna, anang kalbit kinilakay ko. Iso anagsikuga. Masursurunak, ngamjak lataikan kano dagiti chismusa akaarubak. Tuy pagayam mo, Ninita. Pagayam ni Nita, sika tinangaram kini Cardo. Ket timakunak iti dayta, nalabit akas tatiwagas, tapno da kayo ti agkatuluyan. Tama nagbabain lakit nga rod ni Cardo. Ket ti importante dita, naragsak kayo nga agasawa. Ket pagispikuan met daytoy dagiti chismusa dita. Asaan aga po tada nagbiddutan ti kaarubayo ket ingkay metten sarsaritaan. Agnakam kayon. Ala papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti may samanan aparang, dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Inyornos para iti script ni June Rebutazo. Musika, pinartuat ni Benji Rabi. Daytoy a drama ket na isang rat para iti Jonah Rebutazo YouTube channel. Agyaman kami iting kapanang tarabay, padaanan dagiti sumarunupay aparang.